Kažete nam u istinu gdje se nalazi najveća piramida u svijetu? Najveći kompleks piramida je u srcu Bosne, u Visokom. Bosanska piramida Sunca s visinom od više od 220 metara, puno veća nego recimo Keopsova koja je 147. Kineske do 65 metara, piramide Maja do 100 metara, prema tome naše su ubjedljivo najveće. U kojoj je fazi naš kompleks piramida prepoznati za prosto oko i za stručno oko? U kojoj je ona fazi sada recimo? Kada prođete autoputem Zenica Sarajevo, sa desne strane imate piramidu Sunca. Svakom očigledno ima pravilnu geometriju, 4 stranice, trouglasne strane, identičan nagib od podnožja do vrha, bridove. Uzmete kompas, kompas vam pokaže strane svijeta. Prema tome, kad pogledate, jasno je da je riječ o piramidama. Iza nas je 7 godina istraživanja, 300.000 radnih sata arheoloških iskopavanja, analiza uzoraka, datiranja i zaključili smo da je u Visokom kompleksu od 5 piramida. Piramide Sunca, Mjeseca, Zmaja, Zemlje, Ljubavi i ogroman kompleks podzemnih tunela. Tunela smo očistili oko 840 metara. To je možda 3 ili 4%. Na piramidi Sunca smo otkrili oko 19 arheoloških sondi. To je možda 2 ili 3% od ukupne mase piramida koja je prekrivena zemljom vegetacijom. Da biste sve očistili, rekonstruisali, treba vam barem 3000 ljudi, 5 godina i 20 miliona maraka kojih trenutno nemamo, nego uglavnom volonterskim radom, entuzijazmom idemo dalje. Ono što nema para, nema ni volje u ovoj zemlji. Zašto to? Kad su u pitanju vlasti. Što je problem? Tako je. Čini se da vlast ne shvaća da je ovo možda najbolji razvojni projekt zemlje. Jer kroz istraživanje privlačite turiste, kroz arheološki turizam mogu vam ući $100 miliona koji mogu biti pokretač čitave ekonomije. Jer sa turizmom nam kreće građevinarstvo, proizvodnja hrane, pića, namještaja, hoteli, ugostitelji, transport, komunikacije, sve se razvija. Šansa Bosne nije u razvoju kompjutera i automobila, drugi su ispred nas. Šansa je u ljepotama zemlje, u ekologiji, u prirodi, u arheološkom i religijskom turizmu. U Gospi i piramidama. Upravo tako. Dobro, mislimo da je to. Kažete još za kraj, šta je svrha i cilj ovih predavanja koje vi održavate ovdje? Širom svijeta putujem, promoviram projekt, pozivam istraživače, turiste, posjetioce, volontere da dođu, da dijele ove informacije sa čitavom svijetom. Do sad smo imali primjera radi 1500 volontera. Kad se oni vrate u svoje zemlje, od Brazila, Argentine, Kolumbije, preko Meksika, Novog Zelanda, Australije, svih europskih zemalja, oni pozitivno govore o Bosni. Ne o Bosni kao zemlji rata i nasilja, već o Bosni kao zemlji arheologije, kulturnog nasljeđa, turizma, predivnoj zemlji, zemlji zelenila, zemlji piramida. Prema tome mijenjamo imidž zemlje na bolje. Nije važno da li sam danas u Cazinu, u Little Rocku, u Buzimu ili nekom drugom mjestu. Projekt, o njemu se čuje, ljudi dolaze, ova priča kao jedna grudva snijega koju bacite se povećava, na kraju postaje nezaustavljiva. Hvala vam lijepo. Hvala vam svako.